go lebeletse gore moela wa sephethephethe o tla oketsega ge batho ba boa makhutlong mo matšatšing a mmalwa a tlago kudu ba tswago ka ntle ga melelwane ya naga pele ba dumelela go tsena mo nageng ba swanetše go tsweletša dipoelo tša teko tše bontšhang gore ga ba na le COVID-19. The National Health Laboratory Services will deploy private providers, that means private laboratories, so that there is ample areas where you can have a test, and of course at your own cost. Motsoaledi o gafetse ka thoko dipego tše reng pitlagano ye bileng gona malobanyana mo mollwaneng wa Beit Bridge e bakilwe ke thulaganyo ye mpe ya mmušo. O re bothata bo bakilwe ke baotledi ba ileng ba fela pelo mme ba tlogela dikoloi tša bona di phekagane gare ga tsela. The holding areas were abandoned and trucks were parked on the road. They even occupied lanes of incoming traffic, consequently even blocking traffic that was coming from the side of Zimbabwe heading into South Africa. It was quite chaotic. Re sa le go tšeo tša melawane maphodisa a Mpumalanga a thubile dikoloi tše senyane tše go belaelwago di utswitšwe mollwaneng wa Lebombo ka Mpumalanga di be di selela Mozambique. We also recovered suspected stolen firearms at the border, and in those vehicles, that something that I should mention, we also recovered parts of vehicles that are suspected to have been stolen, and we also recovered some illicit goods. Ka province ya Kapa Bodikela bahlankedi ba sephethephethe ba emišitše dikoloi tše fetago dikete tše 22 maphekong a tsela beke e fetileng. Le kgono Tona dinamelwa fikileng balola o ba le go le lengwe la mapheko ao ka ntlenyana ga Cape Town o gotsofaditšwe ke maitshwaro a setšhaba. People have got their mask on, and with all the particular necessary documentation to arrive alive and to drive safely on the roads. So there is order generally. Ba sepela ka maoto ke bona ba santšeng ba opiša hlogo. Out of those 25 people that we lost from the 19 crashes, 11 of them are pedestrians, and the problem of pedestrians has always been, a big issue. Bontši jwa dikoloi tše di emišitšwego di humano di le maemong a loketšego tsela.